mere wagorum beju no burine mbiye assalamu aleykum musidɓe yiɓɓe min hiwri kon min landike so tawi ɗon e jaam nokku kala ka hikkorɗon fewdo o saayi ɗo haray ko adi ko meɗen e jaam yettude Allah meɗen torani kadi mo be jaam e kisiye ka wontiri ɗon ko tawata haray hiɗe yiide ellaji ma hiɗen hawrude e ellaji e ko tawata hara tagaɗo hana hawrude muɗum fewdo o saayi ka fewdiɗo kono noon ɓay haray kala ko iwri ka Allah o tigui jaɓiray noon ɓay ko Allah kanko tun jaɓata toñede haray meɗen toromo be ka wontiri ɗon meɗen lando so tawi woni on hawraka e mon ko ɓurti meɗen andi way alamo tusaka e ɗum ɗo haysi ko condidin tun en fo en meeɗi condidin ko feƴƴi ko haray alhamdoulillahi yo Allah ɓeydan en ɓutton haray en tintidi hande kadi alarba 7 juin 2023 ko yowiti o émission men needi e jikkuji men andirɗon noon émission on no mari toɓɓe buyɗe waweten ittude e nder on needi e jikkuji men ɗon ɗum no tawa hande kadi musidɓe ko yewteten ko tawata no jaali e ɓeygureji ɗi no jaali e cenɗe ɗen fop aduna Allah fop ɗum ɗon si a dartidi a yiyay ɗin piiji ɗon ɗiɗi ko honɗum woni ɗin musidɓe aranere nden ko koyente kon corruption ngenari ɗon andi en définisino ɗum ɗon ɗo kono mi wawali développude anden ko honɗum tigui tigui wi ngenari ko honɗum woni intérêt on no avantage on nder ton ko honɗum woni inconvénient on nder ton c'est à dire ko honɗum woni nafa kan ko honɗum woni lorra kan e ko wiyete affaire ngenari kon ka porto ɓe wiya ɗum corruption ɗum ko toɓɓere aranere nden ɗon andi kadi musidɓe no woodi hewɓe e meɗen ko tawata fewdo o saayi ɗo e ɓay ko nangue yaltugue wo ko ngue lilante ko tawata haray en fo e meɗen Allah no tagui fof fonnaali ko gonga e kono mo be himo jonni ɗum seeɗa ko tawata haray waway surritorde hakkudeji mum e ɓeygureji muɗum ɗin e jama wonda ɓen haray ko honɗum wonata nden toɓɓere ɗon kadi ko enen ɓe duhiɓe innaɓe no jombi kono tawata hara ɓe wonda e ɓeygu mabɓe kaɓe woniri ton ko honɗum woni nafa accugol ɓeygu mum ka fulawa ara jooɗo ka saare ko honɗum woni lorra kan kadi e haray ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi hande e wawa yewtude ɗen ɗon e yeru wo ko Allah taaqinani en ɓay leeron ko happaɗo ha ka leeron nangue wo haray musidɓe en attoray ko wiya kon ngenari corruption e yewti ɗon piiji buy ko tawata haray e no iwra e ka towi ton ɓay an siɗa leyga hiɗa faala ka towi ton an kadi koɓe yaaha yiida e ɓen wonɓe ka towi toon siko ya hewtu kaɓe woni ɗon ma siko ya ɓaɗo kaɓe woni ɗon joni no musidɓe ko honno waweten gerdude ha hewten kaɓe woni ɗon ko honno ko laawi honɗi rewete ha hewten kaɓe hewti ɗon ko honɗum e solution woɓɓe maɓɓe jonnata en ha hewten kaɓe hewti ɗon no gasa woɓɓe maɓɓe kono wirɗen noon ko affaire ngenari e ko be waɗanaɓe si tawi ko ya hewtu yeeso ton yani no woodi ka waɗata feƴƴa no woodi kadi noon ka waɗata feƴƴa kono noon ka wi'a ɗon a waɗata ɗon goɗɗum si feƴƴa e koye nder ɗum ɗon woɓɓe woni profitude fi kañum no gasa haray no mari moyen cenɗe ɗen fo an faala ɗon hiɗa mari moyen ma mawɓe ma no mari moyen ara acca ɗon mo ala moyen on an hewtoya ka faalaɗa hewtude ɗon ma ka on fo ka faala ɗon hewtude ɗon
ɓay woni tawaɓe ɗon ɓen kañum kadi ko jogiiɓe moyen ɓen ɓe ɓuri hikkinde yeeso e golle ɗen awale mi ɓuri e tañƴinade musidɗo si tawi woni a hikkinama yeeso e lowre tawata hara hi ɗum ɗon hananama e ko e golle ɗe jokkuɗa ɗen hana hiɗa ƴetta ndin ngenari ma hana hiɗa ƴetta konguɗi go ko hananama ukkita e programme golle c'est à dire golle maɗen haray ko laaɓi ala ɗon haray ko ɗum waɗi hande ɗe wondi ɗo e invité ɓe men wawa ɓe yewtude seeɗa yeru wo koɓe faami e nder muɗum e fiiɗe toɓɓe ɗo ɗiɗi ka affaire ngenari e fi enen ɓe duhiɓe accayɓe ɓe gureji muɗum ɗin ka fulawa ara jooɗo ka saare ga haray ko ɗum waɗi haray hiɓe takko men ɗo e jonneɓe konngol ngol ɓe présente o ɓe andina en ko honɗum ɓe woni e waɗude ka saare ɗo haray mi wiyan assalamu aleykum ceernoy. Waleykum salam wa rahmatullah. Ko bisimilla ko tooli anditine jamma on ko honno makete ɗon. Nam haray ko Amadou Diallo woni komi wiyete. Nam Amadou Diallo ko honɗum woni golle men ka saare ɗo. Non bon haray fewnɗo golle ɗen ko commerce on tigi woni wadde. Nam commerce ɓe ɗon voix on seeɗa ɓayona nam on ɗeɗɗa ka onno ka non ka on soƴƴali non ɗum noon fof heeɓike machallah haray ko commerce on tigi woni wadde ni actuellement na commerce ngeygu nam monsieur Amadou Diallo no gasa worin en fuɗɗoray taw ko sengo ko jokkuɗon ɗon commerce o ɓay no gasa anani a diwi mboddi ma ndin a waroye mboddi goɗɗo no gasa hara a gaynida e wondi yeeso ma ndin si yahuɗa yeeso ton min anda lo e ka jokkuɗon ɗon taw si tawi woni taw hiɗon yewta ma hiɗon hawra e fi ko inete ngenari kon andintene jamanu taw ko honɗum woni ngenari yeru ko anduɗon kon. Nam haray ko adi ko mi hiwrike kala wonɗo jentade ka télévision Jama TV ɗo haray ɗin programme ji ɗon haray jama on no hawrodirde mum deux fois parce que ko waɗi si goɗɗo yalti ka galle mawɓe mum haray pour toujours on tigui o wakkiloto muñño o évita piiji heewɗi o yondinora kadi e bawɗe Allah parce que programme ji ɗin si on tigui yalti ko yaltinimo kon waɗay ha o yiya fo o hawrodira e fo haray pour toujours noon affaire ngenari ndin ko ɗum woni yenugol on tigui si heeɓa ko faala kon simi faami bon haray ɗum ɗon no waɗede kono ɗum ɗo wona ko laaɓa eyyi no hatton jini ka jama on watta haqqille muɗum moƴƴa wona seeɗa nde wonno technologie kon avance manam wona ko wonno law ko woni joni haray pour toujours jama on si wakkilike faami on programme ɗon haray ɓe ɓuytitay hay so tawi malla ɓe continay ɓe ɓuytay piiji hewɗi e muɗum. Nam monsieur Amadou Diallo haray gonko ndegon ɓay ko yette Dialloɓe voix no woodi haray ɓeyda noon en voix on fino jama fof haltora haray monsieur Amadou Diallo mi anda ka sengo ngenari ɗon tigui ko honɗum jama on hani waɗude pour que yo ngenari accu c'est à dire an faalaɗo goɗɗum on e jungo mo faalaɗa e goɗɗum on ko honɗum yiwɗon nafa ko yaltata nder ɗon tawata koye affaire ngenari est ce que no mari nafa ma no mari ko honɗum e nafa mari ko honɗum e lorra ɗum ɗon mari. Bon deux fois hiɗa hawrodira e goɗɗo ara ɗa faala golle bon propose mo faale ma on tawa no weeɓi ka wallitorama e programme ko woni kon bon o landoma piiji santage fi yo wawa ƴettude ma e projet mo jokki on haray noon si tawi malla woni hiɗa mari moyen no jonniramo hoore manankun seeɗa heeɓa ko falɗa ko e junngo makko haray c'est important haray ɗon kadi no moƴƴiri ngon sengo ɗon amma noon so tawi malla woni moyen on ɗuuɗa o landike ma o inni addum walla ma ɗum ɗo addu sappo mi walla ma e nogay bon haray cela veut dire ɗon haray ko tampingol ma haray ɗum ɗon ko évutugol sifa ɗin piiji ɗon joni si tawi woni simi faami nden lowre ɗon o tigui c'est à dire marɗo on himo mari possibilité ji ɗin fof no o yaara e fee ko o faala kon mo mari possibilité ji ɗin fof laawi ɗin fof mo mari du fait que holli ko haalisi yi jonnata ka faalaɗa golle ɗon si feƴƴa on ɗon no mari haalisi o jonnayyi o feƴƴa si tawi noon woni komo ala joni noon hara on ɗon o ala few joni noon ka wiya ɗo feƴƴete ɓen ɗon ɓe landi komo goɗɗum
bon haray so tawi malla landama hunde nde ala nden haray chemi on tigui yondinode Allah par ce que programme ji ɗi so tawi malla landama ko ala feere mum ɓay hina ko ya wujju sakko heɓa piiji sattuɗi kadi e mum haray ko ya daari nokkugo kadi aray ko ɗum ɗon ɓuuri avantage haray ko ɗum mi faami on projet ɗon est ce que noon ko kanko gol c'est à dire kanko faala ɗon ko kanko waɗi probléme on ka ko ɓe o faala golle ɓen e mum waɗi probléme o bon haray ɗon ko waɗi erreur on haray ko ɓe Allah ɗuɗɗini moyen ɓen si Allah hokkima moyen ko ya wallito kadi yimɓe ma hikkorɓe ɓawma ɓen bon nde wonno Allah on o jonnayi goɗɗo hunde o ndaara so tawi ma Allah woni a wawa partage ande jama hedditi ɗon par ce que mo wawi ƴettude gueɓe buyi jonnama o ndaara so tawi ma Allah wawa senditande ɓe sa senditaniɓe kanko Allah subahanahu wa taala o ɓeydanama so tawi ma Allah noon a wallitaki o jogo o jonnama quelque temps après o jaɓitoya ko ɗum wiyata hewɓe kadi ɗaɓɓay ha heeɓa terminaison on kana haray ɗum ɗon no tawa si faɗin piiji gollitirgol ngenari ndi haray no gasa si ɓe acci ɗum ɗon inchallah on tigui si heeɓi wallitike famille on bolondaji ɗin haray inchallah o nafitoray ɗum ɗon ko aduna ɗo e kala kara te kadi koko luttata aray inchallah nam haray koko luttata musidɓe julɓe eɗen nande ɗum ɗo haray ɗen torodiri mo be ka yii siga ɗum ɗo wona yo accu waalo ko gonga noon no woodi woɓɓe tawata hara hay si tawi woni hiɓe faala hunde ma hiɓe ma no ɓe faalira hunde nden noon ɓe heɓi raalide noon ɓe ala feere ɓe ala feere denon sugol ɓe ala feere ittugol moyeji maɓɓe ɗin ɓe waɗa ko ɓe landa kon musidɓe aray ko yondinagol ko ɗum woni ko yalti joni noon e hoore ko yondinoɗa kon ɓay ɓe nayi wo ko aduna ɗo ko droit et devoir no woodi ko hanuɗa waɗude no woodi ko hanuɗa hettude joni noon e nder ɗum ɗon si tawi woni ka ko hanuɗa an ko hanuɗa wadde kon a waɗi musidɓe mi ɓuuri tañƴinade koya hettu an kadi ko hananma kon mais si tawi no woni ko hanuɗa hettude ka c'est à dire ka duwaɗa hettude ko hananma ɗon woni ɗum ɗo woni koko kala woni ko be itta goɗɗum siko ya hewtu ka faalaɗa ɗon musidɓe haray satten nden ɓeydo to woni haray satten nden nde jaalo to woni te kadi si ɓen ɗon suttinama ɗum ɗon musidɓe haray ko noon tu yarata par ce que faalaɗo wo faalaɗo si ari imo faala golle ma imo c'est à dire ko faala o ɗon e on bureau ɗon on direction ɗon ko laawi ɗi ɓe sutti rewgol e mum ɗum ɗin ko ɗimɓe rewata e mum koynete e ngenari kon haray noon ɗum ɗon moƴƴanaɓe ko aduna itti sikke ka lahara haray nam monsieur Baylo pardon Amadou Diallo voilà Amadou Diallo ay miɗe confondude quoi o yafoto Amadou Diallo haray no wira noon ko affaire ngenari ɗon tigui kadi sengo ka jande hiɗen hawra e fayɓe hewɓe tawata hara hiɓe mari intelligence hakkille c'est à dire ɓe mari haqqille ka jande maɓɓe mais compte tenu e comportement wonɗo ka établissement maɓɓe on tawata hara woɓɓe ɓe no hawrde toon e sattede ko yowiti e konko wonde yewtude ɗon mi anda so tawi woni o yii ɗum ka waɗi ma o est ce que onon ko honɗum marɗon ko explique noon jama on par rapport e ɗum ɗon kadi bon haray ɗin programme ji ɗon kadi no hawrodirede deux fois surtout wano ka saare ni bon haray a yeey ɗo goɗɗo tawa o ɗuɗiraka moyen yaha certain moment hewta waɗugol maɓɓe compo woɓɓe ɓen proposé te fiya addum yawtinama bon haray si ɓe mari moyen woɓɓe ɓen profita fi mum hara koko sooda te alors ɗum ɗon wona ko nafoytamo janggo sooda e diplôme o yaha tawa déjà ɗum ɗon o wata ɗum gollitiroyde par ce que ko mbuuɗe o yawtiri haray e gandi ngenari ndin ɗum ɗo wona ko mari nafa haray e jama yo wallin fi ɗum ɗon nam jama no dowa wallinde ko innete ngenari ko musidɓe ma ɗuyten ɓayɗen andi accingol goɗɗo ko sutti e ɗum adday c'est à dire ko 3e guerre mondial wonta ɗon ko soit to wawatama yafanade o henatama do o accata o henete o accay koye bien sûr
kono noon woday ko baki te makko parce que ɗum ɗon o wawino e nder lowre ɗon tigi so dartini min tigi mi yi ɗum un exemple très frappant ka établissement tawata hara sonnajo on e jiwo une fille disons comme ça e himo mari haqqil ha est ce que on faami himo mari haqqil ha so jangi kanko wonta deuxiéme de la classe ka classe maɓɓe kanko wonta deuxiéme gila ka début gila ka o ƴawi septiéme hamɓe hewti comment dirais haɓe hewti salle d' examen o c'est à dire ka BEPC 10e ko ɗum woni koɓe faalamo trompude heureusement e ko ɓen takon si tawi woni si hoore nden moƴƴi c'est à dire haray wonɓe hoore ɓen si tawi woni moƴƴuɓe no toon haray no gasa gundoji goo feeñay saabu ɓen ɗon par ce que eɓɓuɓe bonnude ɓen eɓɓay tun kamɓe ɓe nanno ɗum ɗo wawata gasude par ce que e wowano koye wowa ko watten fuɗɗo je vous en prie sina ɗum ko inde men bonata heureusement ko ɓen ɓuuri ɗuɗude toon ha gundo on feeñi entre temps ɓa hewti ɗon révision ji ɗi no waɗede on andi si tawi woni haɗa wowno pasude ɗa wowno wonde deuxiéme de la classe woni joni c'est à dire compoji wonɗi nder ɗin quoi ɗin ɗon waɗama ɗum ɗo waɗama tawi a wontoyino 10e an tigui a landitoto ko pourquoi ɗum ɗo par ce que wowano et pourtant hiɗa andi kala ko posa hiɗa répondude pour quelle raison tawata hara ɓe wawa mo naɓude e on ran ɗon ran 10e joni kanko tigui oyni ɗum ɗo hettina c'est à dire o hettali ko laaɓi be o yaha ka direction ɓay ko ɓen ɗon haalfi murandum o landitoɓe ko yeeyi o landitiɓe jaka direction on famali on andi si waɗama direction haray toujours wonɗo honno wiyantelan chef ɗuma classe on hara toujours ko on ɗo woni chargé on classe ɗon hara ko on ɗon corrisata note ji ɗin ko on jontata fof chaque classe a yeey on ɗon musejo hara kanko chargé ɓen élève ɓe ɗon voilà tawi jaka ko on no woodi ko faala e junngo on sonna on no on jiwo ɗon mais o heɓali joni noon ɓawi o heɓali o waɗi kuuɗe ɗen o haalnali kadi noon o yam mi yettortoma ɗum ɗo est ce que on faami siki on andi woɓɓe no mari jikku ɓay ko ɗum wonde yewde woɓɓe no mari jikku siki hay ka famille maɓɓe ɓe hollaymo bien sûr no woodi goɗɗi goo jikkuji goo kaka jama tun hollete hara ka famille ma koye ɓe nano a waɗi ɗum ɗo hunde nokkel kaari mais hara yaltatali ka famille ma quoi mais ɓen ɗon jaga ɗum ɗon même dans c'est inné c'est à dire koko ɓe wondi quoi no woodi est ce que fami koko ɓe wondi quoi mais yeeya tout dernièrement jiwo landiti ɓay woniri o humpitike ko musejo makko waɗi mo ɗum ɗon e o landi musejo on pourquoi ɓe waɗani ɗum ɗon woni kanko o meeɗa hewtude bio naati école o meeɗa hewtude hakka c'est à dire o meeɗa hewde o ran ɗon bien sûr o paasi kono wona ka wowi classe ade ɗon woni fuyi honno ɗum ɗo musejo inne bon sa mantike sa rappeli an tigui sa rappeli no wodno ko wadduɗen o yasay mais a addali a faami ɓeya fof noon kañum addi on est ce que miɗa wawi addude goɗɗum ko musidɓen fof anda pour que mi joni noon paasinolla simi jonni on goɗɗum ko tawata wona onon paasintalan est ce que ɗum arrangaylan est ce que na harayna ɗayne on simi jonnay mi jonna on fuu kan yeru wo komi jogui kono mais mi suuɗo mi jonna o wona onon paasinta ko haqqillan ɗen paasintalan mi sikki ɗon on toñan ɓe na voilà ko ɗin gongaji ma ɗon haɗi hewtaka ɗumanɗa ɗon bon et cette fois ci tu es classé ici on n'a pas le choix vraiment heureusement DPE o andi ko ɓenda ko wo hunde fof yo Allah accu saabu kono saabuji gono toon e vraiment ko hanaɗi ittede quoi on ɗon ari lombi e programme mom fii ke wata feƴƴuɗo yaha ha ka ire ha hewtoya ka ministére dow to fi makko quoi par ce que ɓeytaymo golle ɓe ñawdi ɗum ɗon hakkude maɓɓe kamɓe musidɓe fof ɓe wajitori gon sengo ɗon c'est à dire landagol pay kumma
waɗu ɗum ɗo simi pasinama hana iɗa wano wiide siɗa est ce que iɗa mari goɗɗum okkalan par ce que ɗum ɗo mi yirima siɗa mari ɗimmo mum okka ma sino yonaka senden ɗum okkorami wona fi komi wonma jannude mi ronkatama torade par ce que ɗum haɗaka voilà ɗum haɗaka mais innugol tun joni fi aɗa faala ɗum ɗo a wadday ɗum ɗo forcé fi koye mi waɗane ko falɗa ko mais ɗum ɗon haray ko toñe voilà on andi siga ɗum ɗon fof so yimi haali ɗum ɗon ko entre guillemets quoi siga ɗum ɗon fof ko andigol jama on woni ka classe jiba woni ko nokku gooba e côté ji ɗin fop a hawray e ngenari e côté ji ɗin fop a hawray e ngenari e joni noon en ɗin côté ji ɗum fop si a suuɓi a taway hara no woodi ka yahata heɓa tawa hara ngenari no ton kono hara ko jogiiɓe goonga c'est à dire rewoɓe laawol ɓen ɓuri ɗuuɗude nder ton ɗum fof a découvray est ce que on faami haray ɗum noon ko entre guillemets komi woni yon jonde ɗon kon e toujours sengo ɗon mi mari landal ngal mi lando e ka wonɗon gollude ɗon nini affaire commerce e ko hon ɗum woɓɓe woni on ardande toon ko tawata hara ɗum ɗon no haani rewde ka mon si feƴƴa e ko honɗum kadi woni ko woni hewtude on toon tawata hara haanira noon pour que yo jama on andu fi affaire commerce on kadi no woodi toon ngenari no woodi toon ko moƴƴi no toon ko boni hawra e moƴƴuɓe hawra e bomɓe mi anda si no woodi ko yewto ɗum noon kadi seeɗa jama on d' accord bon haray deux fois meɗen hawrodira e ɗin sattedeji ɗon ton haray kono wona ko laaɓa jama on no dowa ɓuytude ɗum ɗon moƴƴa walla accitora par ce que sa jokki hunde nde tawata wona ko luttata haray on tigi no dowa wadde attention e moƴƴa wata luttude e muɗum nam ok musidɓe no famirɗon noon affaire ngenari musidɓe ɗon andi so tawi woni a yewta e hunde wata yewtude ko tawata hara a yi'ali ma a heɓali hooliɓe ka nanuɗa hoccagol to wowla ɗum wonda e importance kono mais affaire ngenari on wowluɗen no woodi e wowlali no woodi soit jama on ɗuyta jokkuɓe ɓen ɓe ɗuyta ma o ɓe acc onno ɓe ɓeyda kaɓe woni ɗon par ce que ɗon on gila kaɓe jokki ɗon ɓe ɓeydiba ma ɓe hatti kaɓe woni ɗon ba ɗum ɗon fof ko ngenari fop no fota si ɓe wakkilike noon ɓe ɗuyti haray way ɗon on haray ɓe fuɗɗike artude e ko haani kon c'est à dire hunde kala hunde ɓa haray ɗa andi koko lantitoyteɗa on tigi no ɗa andi le tuma lanteteɗa na antum woni kaka aduna ɗo par ce que ko ɓuuri hulɓinade déjà tawa ndaare hay ñawoje ɗen ka aduna ɗo se ndaari no woni feƴƴirde noon si goɗɗo waɗi jikku bonɗo c'est à dire o waɗi o komiɗo crime par exemple o waɗi waru hoore o addama ka sariya himo ñaweede na kanko tun e ñawa ɓe jotto haray jamanu hundimo fop no jooɗi no heɗitimo wiwla wowla winde en no ɗon mawɓe no ton fayɓe no ton goreɓe makko no ton c'est à dire fop no ton mais ɗum ɗon déjà no wawi yonude tagaɗo on par ce que ko heɓata ɗon ko nden ñande ɓuure tañƴinade no gasa hay mooji mankiraymo du coup arano toon ɓe o hersayno tawale ko be o il est obligé tawa ko be o réponda question ji ɗen si o feni ɓenna bon ɗum ɗo bon ko ɗum ɗo haalnoɗo a yasay mais cette fois ci a haali ɗum ɗo yaadali no gasa déjà ɓurta ukkude hoorema e probléme est ce que par ce que si jama ɗuuɗi tun
awa awa iɗon noon ayɗo micro no nangi on ɗon micro ngo yette bajo joni voilà ndare noon gon sengo ɗon nam gasi yella ala joni ɗon tigui so daari ayi joni yewtere simple de hara ko yewtere simple yewtere jama rek tawno satti iti sikke no ñangede ñaawe darne yeeso jama o fo hiɗa andi yewtere jama no seedi e wonaɗo ñaawede yewtere waɗane ɗon nde machallah sana marɗo haqqil déjà on tigui ɓurta e ukkade joni so daari ɗum ɗon tun arɓe ɓemba e kanko wonɗo landade on ba e kanko wonaɗo ñaawede on mi sikki ɓe foppi ɓe duwa wajitorde par ce que si feƴƴi ɗon mo ɓe anday no gerda hoore mum no andi mo yelanaki ɗum ɗo hay ka lahara par ce que hay ka lahara kadi ɗen andi ko yeeso fo waɗata ko yeeso malayka ko yeeso annabaɓe ko yeeso jama on fop e ɓayle ɗon si Allah jaaɓi he alaka fenade dogata ɗo ne nam 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 d'accord c'est vrai nam en andi musidɓe e ñomitiɗo seeɗa ko yowiti affaire ngenari kon ide wawi artode mum par ce que no wodi piiji buy yewteteɗe nder mum onon tigui ka wonɗon noon numéro no wooda so tawi woni kala faalaɗo participe ude no wawi noddude ka 78 116 82 38 78 116 82 38 haray musidɓe so tawi woni no woodi ko yewton onon kadi ɗum ma so yika ɗum jaali hara onon kadi ɗon hani participe ude yewton jama on fop anda ko honɗum ngenari nafi ko honɗum woni lorra ko iwrata e ngenari haray toujours en feƴƴay e toɓɓere ɗimmere nden ko tawata haray en andi no wirɗen noon goto ko goto tun mais ɓay Allah noon ko wi ko waɗiri ka aduna ko ɗiɗi ɗiɗi joni noon o wi wondema o daali wondema ko sonnajo e duhiɗo ko kamɓe wondata joni noon e nder ɗum ɗon ko affaire wondigal ɗon ɓayle en jotta ko aynodiren ko be goɗɗo ɓuura goɗɗo surtout an gorko on ko be etoɗa rewa reweteɗen fof pour que yo ɓeygure nde ñiiɓu joni noon ka joɗɗa toon simple no wawi goye wonde par ce que barki no hecci fof kono noon ɓennay wo arsike natata e suudu kadi goɗɗo ɗaani tun il faut que goɗɗo yaltana joni noon e nder yaltugol ngol woɓɓe men no préféri ko yaari o yaada e sonnajo mum on ɓay ɓenni o sonnajo ma on ko sawdu ma hiɗa woɓɓe no préféri ɗum e hin woɓɓe kadi no préféri hin ko gonga kono noon simin nanodirimi e accaymo ga par ce que simi yeehi min tun ko du c'est à dire ko wona no duub ko feccete no laabi ɗiɗi kon siko min tun yeehi ko nde wotere feccete est ce que on faami haray himo yo wona men ga e hoore nanodiral min mi yahana men joni noon e nder ndu yaadu ɗon ko honɗum ndu yaadu ɗo woni ko nafata gorko on tun tawa mo acci ɓeygure nden ka fulawa nam 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 nam
parce que wona yaacimo ɗon tan duré juutuɗo so accimo ɗon quelques mois 2 mois ou 3 mois ina wawi profitade so tawi ka wonɗa débrouillade ɗon no sottude seeɗa waɗa feere wara o tawma ɗon ko heɓɗo wo sendo ɗon 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 haray no mari important ngo sengo ɗon nam ok no mari importance ngon sengo ɗon no ko honɗum e nafa kan no woodi si a addi mon ka saare ɗo taw o liyende ɗen feƴƴa e lande goo bon haray ko adi kon ɗon nafa kan ɗon haray no fuɗɗori taw an joom galle on walla an duhi ɗon fi jinndugol taw ɗaɓɓa ñaameteeji par ce que so tawi maalla on to wonda ɗo e sonnajo haray no heɓa probléme heɓugol ko ñaama par ce que ñaamugol ka woni wo no ka nawnaje bon no addanama piiji ɗin fof tawata naa ko haani so tawi ɗo mari sonnajo haray on sattu ɗon kadi no heɓo e mum nam ok sengo duwiɓɓen tigi en artoya e sonnaɓen seeɗa kono sengo duwiɓɓen tigi sen daari an tawi haray bien sûr woɓɓe no wondi ga e sonna mum woɓɓe hay mawɓe mum adday takko mum ga mais ƴetten tun hara kanko tun e sonnajo makko on wondi mais jikku ɓeyna wo change jikku ara wonden ɗum ɗuuɗa ɓeynata ala kono ɗuuɗa joni noon e nder ɗum ɗon tawata hara gorko no profitade o acca sonnajo makko on ɗo o yalta gonga o yaha o ƴawa gabi wiren noon no gasa faama ɓen faami joni noon e nder ɗum ɗon ngol ƴawgol gabi ɗon sonnajo makko on faama ɗum ɗon o ena bon donc ɓay ko ni jaka fewdorɗon ga min kadi mi holla yo mi ari ka saare afan kene ɗen hewta ka sonnajo on ko honɗum on duhiɗo ɗon so addi ɓeygu makko e ɗin cotéji ɗon ko honɗum o duwa waɗude bon haray on côté ɗon haray ɗon wona ko satti wonande mo sattinana hoore mum par ce que si addi sonnajo ko ɓuri moƴƴude koye occupé mo hara wirtaki kono on wirtata nden cela veut dire que hara kala ko landima ina etade bertaga ma o so tawi malla convaincu ke ɗum ɗon a heɓata programme goɗɗo ko ka yaasi par ce que woɓɓe meɗen no ga ko waddata si waɗi sattuji ɗon suusata jonnude ɓeygu maɓɓe goɗɗum ko yiimi cela veut dire ɓe holtintamo si sa holtinali mo ñowti o fotini hoore makko a yalta ka yaasi hawrodira e gorejo makko walla miñirawo makko taw on no ñowti bon jiñana on taw ko downoɗa wadde ka suudu makko ko ɗum accuɗa wadde so tawi a ɗaɓɓita piiji ko ka yaasi tawaɗi moƴƴanama bon haray ɗum ɗo enen dow yimɓeɓe giɗen dowa wadde très attention e ɗum piiji joni gon sengo ɗon tigui so dartini comme no wirɗon noon duhiɓɓen ɓe acca e woɓɓe ɓen holtinta ɓeygu mum woɓɓe ɓen holtinta ɓikkoy koy ha woɓɓe ɓen hay dépension déjà taw hara goɗɗum ɗum ko probléme est ce que on faami mais e nder ɗum ɗon tigui ka affaire holtingol ɗon no gasa hara kanko sonna on no kanko duhiɗo on no gasa hara o heɓu conseil ɓayɗon andi jama si a ari e saare ma yehi de wiren tun wi mo yehi e nokkure toujours haray wona kanko tun woni e nder nokkure ɗon no gasa o heɓay ko pehindi hara ko moƴƴantamo ma goɗɗum ɗum o hawra e jonnaɓe mo kadi c'est à dire yewtere goo conseil ji goo tawata hara kanko anda ko wonɗimo lorrude ko honɗum kanko noon o duwa wadde e fiiɓe yewtaɓe mo yewtereji goo no toon kanko duhiɗo hakkude makko e sonnajo makko on quoi bon haray ko toujours waɗi gon tawa gorko on anda e hoorema andugol hoorema ngol no fuɗɗi ka finata dawa golle tippoɗa ɗum ɗum no fuɗɗi andugol hoore mum par ce que siɗa gollude a heɓata tan ko waɗa débat une fois que yiɗa gollude siɗa gollude noon haray pour toujours ɗa dowa seedude ɓe ala gollude ɓe bien sûr haray pour toujours so tawi on tigui occupike golle mum ɗen waɗi ko duwa kon hakkude mum e ɓeygu mum haray o heɓata difficulté mum ah d' accord on tigui heɓata difficulté bon mais so dartini ɗon noon tigui ka enen wiyen enen duhiɓɓen gon sengo ɗon tigui
mi ƴetta exemple goto ɗum no waɗude par ce que on andi haala yewtere no yalta tawata hara fof no jaali cenɗen fof si yahama ananay ɓe nawo si yahama ñawore hay so tawi woni sonnajo ma on toñima si jooɗama ko attoto wiide no a duwaka wadde modi ma ko a ɗoftotomo bien sûr goɗɗo no ɗoftoto modi mum kono noon a addirali mo kadi fiya exige piiji ɗin fof hoore makko ko holla dictateur wona dictateur jo cela veut dire a waɗay tawata hara on andi no wiya wo ko droit et devoir e yewti ɗum nanen mais e nder ɗum ɗon no woodi ko wawi wadde tawata an a wawata wadde ma hara hay siɗa wawi wadde mais wona golle ma ko golle makko kan an kadi lewano mum contraire mum quoi vice versa an kadi no woodi ko wawɗa wadde tata kan kadi himo wawi wadde mais wona golle makko ko golle ma an gorko on joni noon e nder ɗum ɗon anayi ɓe nabo gorko e debbo fof no fota gorko e debbo fof no fota si on dawriɗa min kadi ne wawi dawrde ɗa anayi woɓɓe maɓɓe noyna ɗum e wallidiray si on newnani lan tun e wallidiray bien sûr o wallidiray mais ko honno noon kanko ko wonma adude o c'est à dire ko woni wallirde makko on ko honno ɗum woni heɓorde est ce que on faami ko ɗo woni question o joni noon an andi hi koko laaɓi poyi wonɗa yaltande ɗa wakkille fiyo ɓikkoye ma yo famille ma wuuru lakkere ma nden tawata hara no na ko harmi na c'est à dire koko dagui quoi an wonɗa ɗaɓɓoyde adda mais kanko noon himo yaade o profita laygo par ce que imo andi toujours gorko on e debbo on an gorko on ka rewata ɗon kanko on kar han o wawata rewrde ɗon fiyo heɓu ko dagui kon quoi mais ta hara kanko ko argent facile c'est à dire laygo no toon ko ɗin o rewata yo heɓu mais hara ɗum ɗon on ɗon ndin jawdi ɗon hara dagaki mais o adda an gorko o weltora ɗum ko honɗum gorko duwa waɗude si tawi woni o yanani sonnajo makko yo yahu golloya o adda ɓe wallidira ka famille ko honɗum o duwa wadde ko honɗum e vérification o duwa wadde ɗum ɗon anda ko honno e façon yimɓe ɓen o woni d' accord par ce que mawɓe am wenolan wo sa heeɓi goɗo a ñamminay mo ha o hara accitamo yalta so yalti ka nder saare toon kala mo yiɗɗa e mo jokkodiri ka saare toon bon haray ko ɓen ɗon nandi jikkuji ɓay noon haray ɗa andi yimɓe ma wonɓe ka saare ɓen haray a faami comportement madduɗa on bonno way bon haray so tawi malla yirimo comportement moƴƴo haray ɗa wawi mo autorisé so propose ma golle so tawi malla o propose ma elan wala gollude bon andiramo sama kala ina wawi mo jonude o débrouilla par ce que sina ɗum o innay kadi ɗa salanimo alors gore makko no wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo ti wa bon par ce que rewɓe ko gollata bon woɓɓe ɓen ɗum bonnantaɓe par ce que ɗanɓe hoore maɓɓe bon so tawi malla noon an gorko miɗa faami on tigi ko sérieux jo aray ɗum na probléme no wodi noon kay worɓe ɓe tawata ɓe waɗanta on tigi ɓe gortamo kadi liberté normal faami bon aray ɗum noon kadi ɗen dowa wadde attention moƴƴa e muɗum ɓennayi wo hande killinta ñammi pular no wiɗu wo hande killinta ñammini ha haara si haari tun jalana yore mum ok joni on gon sengo ɗon tigui monsieur Diallo joni goɗɗo no addi ɗo déjà ka landal ɗo wo est ce que onon taw o yii ka village mum jom dara moƴƴata o est ce que onon o yii ka village mum ko tawata ara hi mo addu ɗon o ma mo kawta jomum on addi on si tawi woni jikku makko on ko jikku mawɓe makko ɓen nene makko on o arde mum ka ko jikku baba makko on o arde mum ka mon mais mi yiltanamo ɗon seeɗa simi faami ko faala landade kon mi ɓuuri e tañƴinade ko faala landade on est ce que si a addi sonnajo tawi woni jikku makko on c'est à dire jikku mo iwdi ka mawɓe makko on woni siga on jikku ala ka nder ɓeygure mon on noon ko honno wawa toon gérirde on noon tawi jikku makko on ala ka galle mon toon haray koye jogi toon moƴƴi kuli mon ɗi d' accord joni noon e nder ɗum ɗon
question hore question min gamilan don ɗon joni noon andi hiɗa adda goɗɗo tata wana on jikku goto quoi ko iwdi ka mawɓe makko ɓen kon jikko no change no kaani seeɗa mais onon kam moom tawata hara no woodi kam mon ton woɓɓe wano bandiraɓe mon je m'excuse wano bandiraɓe mon tawata hara ɓen ɗon ɓe yiɗa fayida ɓeygu mon tata hara ko onon tun e yumma mon ma disons onon e mawɓe mon ɓen tun yiɗi mais bandiraɓe mon ɓen hara yiɗa quoi mais on ɗon ko honno wawata joɗorde ɗon par ce que ɓe nayi aussi ɓeygu ma jotto ko fokke bandiraɓe ɓe gadi tawe joni noon onon ko honno wawɗon gérirde on situation noon walla ka galle mum haray pour toujours ko waɗi toon ko waɗi kon taw ko ange famille ma o yewtidata wa ɓe kaarijo way bon so tawi malla woni majorité wiɓe ya jommuɓe ɓuuri hewde la plupart sa ƴetti moƴƴirte kono so tawi malla woni a yewtidali e famille ma on ɓe wata accordude kono majorité on ɓe absetti e programme o bon so ɓe absetti ɓurɓe hewde ɓe hara hiɗa wawi jokkitande ɓe laati noon programme o so tawi malla noon woni a forci situation a yeewe kadi ko accintinma programme o nam par ce que haray woɓɓe ɓe no faami famille ji won hara gandaji won la plupart haray goɗɗon no way noon haray ɓuuri ko woɓɓe ɓe ka mawɓe guittata joni noon haray ene mawɓe men ɓen no daara ɗimɓiji fo e affaire yettere par ce que ay nanayi wori mawɓe no maaka wondema min on dey kanko on minata o ala ella kono mawɓe makko ɓen dey yer komi mandiɓe kon yer komin andidiri kon ɓe ala probléme mais so tawi kadi ko contraire mum ɓe haalante ada o ko yaade kadi par ce que mawɓen kam ɓe andi koko rimata koko fuɗata ka galle maɓɓe rima nafitore ko ɗum ɓe faala toujours ɓe faalete toujours ɓe suuɗatama gonga on no iwre maɓɓe ɗin konngudi no iwre kadi noon e bandiraɓe ma ɓen vraiment mo wonɗa adude on mais mo laaɓa himo c'est à dire o yewtay mo mari ɗum ɗo ɓe haalaɗi fou kono mais ɓeyna bon meɗen andi nene makko en min fottayno nokkel kaari nene makko min fotti nokkel kaari ma baabe makko min hawruno e woɓɓe no iwre ka baabe makko ma baabe makko no iwri nokkugol min fotti e subakare eɗa andile ko ɓiɗɗo ɓen ɗon addoyɗa est ce que tawsi ɗum ton tawsi tawi ñande woni ɓayɓe nayi ñiire ɗengal ko be haɓa ñan noon annoye ya a faami ɗum ɗon adunan a ukkoyade ha ñiire ɗengal haɓa haaloya ko a hana haalude aray ko faut mieux de reculer ka oui d'accord d'accord oui ok musidɓe haray toujours kono famirɗon noon e on andi e yewti fi ko son duhiɗo on no haani wonirde noon hakkude makko e ɓeygu makko ka saare ko honɗum o duwa waɗude pour que yo waw hejjude e ɓeygu makko ka saare o si tawi woni e sengo makko kanko sonnajo on kankadi yeru ko faltiɗen kon ko honɗum sonnajo on duwa waɗude pour que yo hejju e moodi makko haray ko adi ko sonnajo o duwa darde ko ɓurata welde joom makko ko okkipo e muɗum ko base e mum par ce que so tawi malla andi ñande o ko ceepu mi faala so tawi malla wona ñande o ɓuuro ceepu e wonda wiyemo ɗum ceepu on hande ɗum ɗo no manque kono janggo e waɗay bon so tawi malla suyniri on tigi ɗum o wawa weltanade ma o heɓi to piiji ko ka yaasi une fois keɗo wonde ka suudu nam haray oti no duwa siifude konnguɗi moodi mum ɗin mais ka meɗon noon donc son famay komi woni faala haalde ɗon kon gandi ko ɗum wiyaɗe ha simi yewti on nanen mi inni no woodi ɗi no woodi ɗi on pijigo ɗi imposanta sonnajo ma tawata ara hi so waɗali ɗi hara ko salare ha ka yaha wo no anda haray mo toñuma
mais no woodi noon goɗɗi ɗi liɓata e hoore makko tawata hara ɗin ɗon haysi o salaki mais hara o wawata ɗi wadde quoi est ce que on faami ko ɗum waɗi haray en fof côté ji ɗin fof no dowa wattande yilla fii ko yowiti e kasare addugol ɓeygu muɗum kasare ko an adduɗomo noon goye hollatamo laawol fewgol ngol par ce que si a addimo an taw hollumo hay fewdo ko ala ɗo an hiɗa laaɓi hiɗa jokki buloji ma hiɗa jokki fi gurdam maɓɓe ɗan no ñiiɓira hollamo ɗum ɗon taw de den si o ardanima e test par ce que woɓe testay si ɓe ardanima e test hollumo mi wanami testeteɗo si mi waɗay kadi ko waɗu yiya par ce que mi hulatama komin adduma ko gonga wi haalan gorko sike a hulata ɓeygu ma piji go par ce que ko an addimo siɗa wadde goɗɗum ngo o liye nden ya ha tawa hin si joɗama yewtere hin no hersinanima ka tawatara ɓeygu ma ko yewta kon fof kono woniri hay so tawi woni o hettata gonga tawata an tiguiɗa andi ko wona yewtede kon kono woniri e hoorema atay a hersiday ɗum ɗon hakkude ma e Allah haray taga ɗon imo duwa wattande yilla e ɗin côté ji ɗon par ce que tooñe wela ko gonga en innay noon kala ko yiiɗa ɗimmojo ma no waɗa tefu taw anda ko honno woni waɗirde nden hunde ko tawata hara hin ko fi affaire wondigal est ce que on faami par ce que no woodi rewaɓe laawi ɗin fof comme no wirɗen noon fino ɓeygu maɓɓe jooɗora woni kaka fulawa woni ɓe wawi mo convaincude o jooɗo toon hay simo falano arde ga mais no woodi no ɓe yiltiranmo d'une autre manière hara ko c'est à dire ko voilà joni so daari wona ɗum ɗon itti sikke so ari ga par ce que andi enen duhiɓɓen tun taw ɓen iɗen tigui taw iɗen andi hiɗen suuni bien sûr hiɗen suuni e itti sikke noon sonnajo e yiɗugol mum cuɗari e yiɗugol mum piiji a addi on ka saare ka ɗin piiji fof woni tawi an moyen ma on permettatama waɗugol ɗum ɗon fof hiɗa andi a ñamminayi woni ko o ari ɗo woni kaka fulawaɗa mari famille tata ɓen kadi ƴetti confiance mum fof fawi hoorema e vraiment ko haqqil jani wawata gollitirde ɗon pour que an e ɓeygu ma yo waw hejjude pour que yo famille on kadi hettu ɗon ko hanani ɗum ko c'est à dire ko ɓe duwa heɓude kon e jungo ma est ce que on faami joni no woodi o liyede miɗe feƴƴa ɗon mi landu on ko affaire cuɗari ɗon ko honno sonnajo on hani wonirde par ce que ko honɗum waɗi site yewde ɗum ɗon mi landoto ɗum ɗon ka en fof iɗen suuti no gasa ɗuɗuɓe men no wondi e sonnaɓe mum kasare ɗo no andi no woni feƴƴinirde wono comme ça genre o événement wonɗo arde ɗo fête de tabaski est ce que on faami siga ɗin piiji no arde joni noon ko honɗum an gorko on doɗa wadde e siga ɗin piiji par ce que no neeɓa ma yawa woɗɗiba ma ɓadiba o landotoma e si événement ɓadike o landotoma ko faala cuɗorde ma an tigui a ƴettay haqqille ma inna ɗaɓɓanayi ɗum ɗo ɓeygu ma ko cuɗora joni noon pour que yo wawu yaadude tawata hara soñdia waɗali honɗum duhi ɗon duwa waɗude normalement de den de den oui d'accord d'accord ko adi wo gonga nene piiji ɗin fof taw ko nanodiral ngal ka suudu nene piiji ɗin fof a waɗi ɗum ɗo a heeɓi ɗum ɗo a weltori ɗum ɗo hande modima waɗanima ɗum ɗo e engadi men ɓeygu ma waɗanima ɗum ɗo vraiment on hejju c'est la paix l'entente entre vous d'abord ko hakkudeji mon taw haray vraiment
e gañolombota ko wawata lombade ko toon taw woni nene on si toon tum wawi wonirde noon vraiment hay si tawi woni ɗa ko faala kon fo he wawata hettude jungo ma mais haray mo andi wona a saliɗo ko taaga on fotanma noon par ce que si ta Allah e winanen ko wiɗen kon Allah tagu fo o fonnali mais e nder ɗum ɗon kanko tigi no gasa si tawi woni o rewi lawol hanago rewede ngol comme no wirnoɗen noon ka premier imo wawi rewde e ko woni liggade kon ɓay haray pellet si tawi woni o suivi semaine modi makko on ko woni liggade kon koko daganimo koko dagui kadi kaw ñammina ɓeygore makko c'est à dire famille makko ji kanko sonnajo on mo wawi rewde e ɗum ɗon o sooda faalewe makko si tawi woni o heɓirali modi makko mais ko hombo waɗi hombo woni sombo ha yo heɓu ko soodira ko modi makko par ce que ko modi makko permetti mo yahu ɗaɓɓa joni ɓay alande kelan an kaɗa faala ɗaɓɓere mais ɗaɓɓira no haniri noon ngol konngol ɗon ko fof ke fawa ngol ɗon hoore ɗon ɗaɓɓira no haniri noon c'est ça l'importance par ce que iɗen suti façon ɗaɓɓereji ɗin fof no woodi voilà e no woodi façon ɗaɓɓereji gono toon tawata haray vraiment julɗo yiɗa goɗɗi ɗin yiɗa hawrodirde siga ɗin noon few mais ko Allah andi ko wirni par ce que no gasara ɗa hawrat ɗo e woɓɓe e woɓɓe no jikkini tawatara si ɓe heeɓi goɗɗum tawata no ɓe heɓiri noon vraiment kono e yelora mais ɓe ara ɓenna bon hino mide hande bon gokko en ɗo seeɗa jaɓa ɗum ɗo wallitora bien sûr no gasa hara an a heɓatago e probléme on kono noon si a anduno noon ɗin mbuuɗi ɗon ko noon heɓorno a jaɓatano hein voilà haray ɗum ɗon fof ɓe waɗa ɓe siga ɗum ɗon fof no duwa accude hiɓe duwa accude ɓe anda kori yo ɗum nafataɓe ɗum kon on moɓe joni ɗon kadi ɗum nafatamo parce que no gasa worin déjà an joni ɗon a ɓeydani hoorema soñdia soit ka aduna yo e ka laakara yo a ɓeydani hoorema dal soñdia a ɓurtay tu woni haray haɓdude e joomi on voilà monsieur Diallo toujours ka sengo hono wiyandelan ka sengo wondigalji ɗon on andi no woodi ko yewtata ma koye c'est à dire ko falteɗa yewtude tawata hara si hewtali ka yewta no sattanma fi ha yewtugol ngol par ce que haray ɗa andi ɓe hanuɗa yewtude ɓen a tintidale maɓɓe mais hiɗen andi ɓennay wo ko lontodirgol hiɗo mari miññiraɓe ma hiɗo mari kotiraɓe est ce qu'on faami pour que noon joni en fo hiɗen andi no wirɗen noon ka famille no gasa fo no wawi wonde nene goto baba goto kono hara wawali wonde none goto est ce qu'on faami joni noon e nder ɗum ɗon onon Allah on no waɗi on hara ko c'est à dire ko ono woni jano on ka mon joni noon innaɗo ka woni jano on ka babenma ɓayle aduna siko no arda yara ko a wonoyta lonto miññira lonto babenma ka ɓeygure haray an wu innaɗo ko janon ko honɗum duwaɗa ko honno duwaɗa comportorde hakkude famille ma o par ce que si inama famille ma o nene ma no toon si ina bureau ma no toon e miññiraɓe ma jajiraɓe ma tout oui haray mo duwata o jogade konngol hakkude makko e yimɓe ɓen ko galle toon so tawi malla woni premier makko on konngol ma ngol selli sa wi mi daway sa wi a hirday sa wi a watta kadi ɓe anda a watta bon haray ɗum noon taw ko ɗum woni premier chose on ay ɗum noon si haray on ti comportori noon haray ɗum ɗo waway nafude galle ɗe d' accord déjà yi ɗum noon je vous assure no woodi piiji hewɗi ko tawata haray ɗe yiwde ma hara ɗe nande est ce que on faami tawata hara hande si goɗɗo innama kanko woni lonto ka famille ne baba ala ko kanko woni lonto maɓɓe ɗon hande si tawi ɓe acci galleji ma ɓe acci terrain ji o naata e mum fof oyna bon ɗo ko min andi ɗo c'est à dire holla rigue o wona aaden ɗumajo gayuri ka nder ɗuma ka famille oyna bon hande hulete ɗon hande ko min mais ɗo mi waɗay komi faala ko galle babani hande ko min halfi on alors c'est pas kamɓe o na ɗum ɓe falano ya wonu e joni noon hara keyeji ɗin fof ko kanko halfina
o fuɗɗorata o yeeyugol terenji ɗin si ɓe accuno pinkahoy ma c'est à dire pihoygo ko hay gominaji ɗe nandi keesuje ɓe naɗe gomina ko jande tun voilà ɗum taw fuɗɗoto wenna bon basenji ɗin ɓawoɗo basan koko mawɓe wiyata kon basanji ɗum fof taw ɗum ɗo ko yeyete si ɓe acci defte kanko woni haysi mo jangi firi bon ɗeɗo mi ɗuyta ɗum par ce que sina goɗɗum ɗum waɗa e poussiére o yeeya ɗum ɗon kadi bon hay paɗe ɗe o acci ɗe gonɗa honto taniraɓɓen taniraɓe min ɓay woni ɗumantako o liyande mo dara miñiraɓe makko ɓe o jonna ma famille o nder ton ko wenta honto taniraɓɓen ɗum ko kamɓe hani hendade ɗum e an ko baben ma acci kon an hana hendade ma miñiraɓe ma hana hendade ɗum fof no woodi e men no woodi e jamanu ngunɗo hande par ce que koko consirtuɗen koko waɗɗen koko yawɗen waɗɗen visite yiwɗen famuɗelle anduɗen ɗum no woodi wonaɓe accede ka famille ji tawata hara hande si innama ko kamɓe woni lonto vraiment ko ƴettugol keyeji mawɓe mum ɓen yeeya famille on sakkitora weeyugol ginda o yaltinaɓe hay kaɓe ka galle kaɓe woni ɗon o yeeya fop wona bon ɗo ko min andi fiiɗo o yimmo o déppoyo leyɗe porto o jooɗo ena wala min mi wuuri est ce que on faami ɗum ala importance joni hara jamanu fof no doit andude ɗum ɗon kori yo hande si goɗɗo accama ka famille yo andu haray yo wawwa huyre yo wawwa tiga cecce e famille makko normalement ko jama o c'est à dire ɓe gurne fof ko makko weeyata koye makko arata seki ko yurmede nde o joguito ɗon nden c'est à dire ɓernde heccere nde o jogoto nden yo taw hara e baaɓe makko jogaki nden bien sûr hara ɓe hattata ko baaɓe maɓɓe ɓe na walame ɗe mari lonto baaba par ce que hande haysi men ari men sutike goɗɗum e koto amen tun ko gonɗi taw arata e guite makko par ce que mo andi si tawno baaɓe makko no wurno na kanko wona ɓen ɗon arayno e place kaɓe woni kawo woni ɗon bien sûr ko ɗum arayno makko kono c'est le contraire woɓɓe ɓen c'est le contraire est ce que o yii ɗum oui yewte en seeɗa des fois mi yeey ɗum ka saare ga surtout wono ɓe mawɓe mum marmo galleji ga haray ɗum ɗon lan yiya ɗum des fois e galleji goo oui bon tawa mawɗo jooma galle on hara no mari biyenji seeɗa waalo maaya ɓay wona ko wasata bon janduɓe ɓen walla jano on si ɓe feƴƴini rek ko wattoto taw ɗaɓɓotude ko pièce ji mawɓe ɓen taw kaydiji ɗin o ƴetta ɗum ɗon taw o mara de tant que fure no surrede woɓɓe ɓen occupata ko fi ɗum ɗon taw déjà par ce que ara ɓe heñi mawɗon no surrire après bon on tuma o géra projet ji ɗin o inna goɗɗi o yaali si ɓe annda no goɗɗi ɗin ka woni bon ber ko ɓe anndi kon si ɓe fuɗɗike o yaltina argument ji o inna kala tuɗɗiɗo lammi waɗama hunde kaare kulɓiniɗaɓe justice par ce que woɓɓe ɓe ganda justice woɓɓe ganda voilà bon woɓɓe anda affaire laamu bien sûr joni noon kanko o basora ɗon o jonna yimɓe ɓen comme corruption ko no ɗe yewdenane kon o yeeno e woɓɓe ka laamu toon bon so yeeni to woɓɓe ɓen no toon ɓen kadi ko ɗum aray welata ɓe bon ɓe sakka haala kan tawa ala ka ɓe wullitoɓe ɗuuɗamo hen ɓen bon haray ɗin piiji ɗon haray koyen évito ɗum ɗo moƴƴa wona seeɗa janduɓe ɓen ka galleji comportement moƴƴo yurmina kala wonɗo ka galle toon e kala mo wawi yirude yewtawdi konnguɗi newiɗi haray ɗum ɗon mari important hay haray ɗum ɗon no mari importance musidɓe so daari no woodi déjà e eɗen nana no mawɓe no maaka no woodi moko ba paykum no woodi e ka si tawi woni Demba gérata Samba no wawi gérde ɓa Allah no gasa hara kawtal ara Allah no accani ɓe ɗon kawtal ma avant que déjà baaɓe makko no hikko yeeso no gasa hara kamɓe ɓe sendidiri si janon no gayna goɗɗo par ce que no woodi ɓen kadi hiɓe andi si janon no wawi lontade e si wawata si tawi tu woni wawata hiɓe andi ko toso kunkun wawi gérande ɓe situation ko kumɓe jonnata secret ji ɗin fof ɗum no woodi ko kumɓe jonta secret ji ɗin fof ona bon ɓay ko ammi yirini ko a wawata dankanade lan ɗum ɗo e ɗum ɗo ko a wawata jogade ɓe gurden wona noon fi ko a wonto so kunkun kono haqqille maɗen no wawi dankade ɓeɗo e ɓayle hara hi ko Allah joni mo kin haqqille ɗen haqqille ɗon vraiment hay si tawi woni koto makko en ardi ɗo honno tigi hara ɓe ɓuuray worin
hon niwre setto wawde ni utude hara ɓe arde ɗo honɗum n'importe comment comportement mo ɓe ardi wo mo ɓe ardi haqqille pay kon kunno hecci ɓe kanko ara o faamino ɗum ɗon fof haray jama on no hani wattande yilla ɗum ɗon fof ko e sike koko yiiɗen kon fewndo ɗo wonɗe yiide onno wonɗe yewtude par ce que so daari galleji buy no woodi hannde ala je yeyno ko hajja en heddi ko hajja en wonton sa konki ko en ala je noga ene ala je ɓe hikkike yeeso e no yurmi Allah hinno ɓe yaafo anda kono woni sonna maɓɓe hi meɗen ɗo ɓe mari zuriya seeɗa kono ɓen fof no saaki joni fayda ko hajja en tun e gollowo on e tanira hoy goo ko ɗum woni to ko ɓe luttiti nder to ko yurmi ko haa ɗon so tawi woni ko hajja en dirisete honno fewtete mum fi yo dirise fi yo ande ko honɗum woni feƴƴede ka galle est ce que ɗon no metti hono tuɗade de ka ok joni waɗna e ñoggande par ce que hewti ko waynodiren waɗnon e ñoggande c'est à dire adnon e résumé seeɗa e sengo ka ngeenaari honɗum maaro ɗon ko yeeto ɗon jama on e artanen en kadi sengo enen nguusamanu ɗo ko tawata en accay ɓe nguuli men ɗin ka fulawa aren joɗɗen ka saare kono ɗum maaro ɗon kadi ko yewto ɗon ɓen ɗon bon haray ko adi kon taw fi ngeenaari haray ɗen duwa évitude ko wiyete ngeenaari kon wandi ko konngol janol won ɗon yeenasi heɓa ko faala kon e junngo ɗimmo mum o bon haray ɗum ɗon koye waɗu attention moƴƴa on tigi rewa laawi laaɓuɗi ɗin hara wona yeenugol si heɓa ka jogito nde wonno ɗum ɗo wona ko moƴƴi saloɓen enen kadi gollitete ko woni ko nam haray ɗam faami ɗon nam sengo noon menen accaɓe ɓeygoli mum ɗin ka fulawa ara jooɗoga bon haray accugol ɓeygu mum ka fulawa ara jooɗo ɗo ko ɗiɗi des fois woɓɓe ɓen haray ko moyen mum woni permettre ɗum wondugoɓe ɓeygu mum ka saare woɓɓe ɓen ganno toon ɓe mari moyen ɓe sali addugol ɓeygu maɓɓe ka saare saabu yorugol juuɗe bon haray so tawi malla komo ɗuuɗa moyen o doit etade ber ko woni ga komo o hoccito omo woɓɓidira ha o heɓa kaɓe wona ka saare ga bon o invita mo par ce que are onno gano sunani argol ka saare une fois que gore makko yaha e ara bon haray kankadi mo mari rew argol wonda e mawɗi makko ka saare ga kiraysi ko yo daw bimbi yo hirdu bimbi yo hirdu kikiɗe bimbi o dawa hotude onno mo mari on espoir ɗon kankadi d' accord bon haray noon ɗum ɗon c'est important nam haray ɓeɓe tawata no mari moyen jaɓata addude ɓe mum ka saare haray yo ɓe accu ɗum noon kamɓe kadi nde wonno Allah nokki ɓe moyen walla Allah no ɗuɓi ɓe moyen haray ɓe wawi wondude ɓe maɓɓe ka saare si ɓe salaki haray ko wondugol e ɓeygu mum ngol ɓuuri moƴƴude par ce que a natta e piiji ɗi a ɗo a natude normalement nam bon siɗa wonde ɓeygu ma haray ɗa mari kadi teddungal a yaɗa o ko senore ɗo senore ɗo kono so tawi ko antu won ɗo hay so tawi ɗa mari ɓeygu haray on déposé plus oui haray ɗin programme ɗi ɗon mbiɗo hawrondide sifaɗi situation e deux fois d' accord monsieur Diallo haray vraiment o weltanama haray hande gila hande o yettama ko awa gasi joni musidɓe haray kono famirɗen noon émission nede jikkuji men haray hande kadi en ardi ha ɗo haray yeru ko yewta ɗo kon sino toon ko wawɗon famude haray ko ɗum men faala so tawi no toon komin tawata min fawniki e mon haray wona ɗum wonno fandude amen haray meɗen tori o yaafuye haray e weltanike technicien ɓe ɓen e weltanike jama on fof fewdo o sahay ɗo ka télévision men Jama TV ɗo haray si Allah o newni kadi en tintiɗa ɗo yontere hande kadi e fi ko yowiti e toɓɓe goo e nder o émission men needi e jikkuji men assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh